Ubah Livingstone Kharpran MLA jong kamauran keneng mentang sengi ulali punya kendu ya habret sambolang renja. Uni habret menakam syuk banjatu dari ban penitu namar bola pau nambah kan sengi ke bamenta nama kajing tibet ke jung kom utong nong apkul. Jaga baka pertai kala tiap yu kom Junior Martinez. Hakan di kajing lek jengok kom kadak man ai museum yang new habret ubah Kharpran ula asobha da ke jersey da ke boot da ke ball bat rengkat ko ipat kajing asobha kom kadak kajing penslur. Yang nu habret berkam juru ya ke yin kasam. Asal langru ya ubah Kharpran dagi pat kiru reng ba jong ketiga tan. Tentang itu nangnya po semua keren, cuma bantuan ban itu darit sembarang kerja, terbelah pau kita si po di media ban apa, ini kinong dekai po nam jungka tintina ulah aika comments, but this ulah ka sap ban tuna udon kunta goalkeeper, tinggal yang dikepor ban kebok kedua yu, un yo comment kuat bakia, but Bangla pun pernah ini kesap pun hatu benda he. Kini kita kawai ni ki tat kinti bahagian buat kalong kalat kamai cakap. Ting susorong lagi ni kadang tanjungi bang lami kontak bang Rustam bang pau ta keleng percaya. Ting kita bok tiang ya ki kami pa ki bahing jungu ki bala krum yu bat kila ai ka I'm simik yu bau long tau bang ka betul. Yes kabar Alis kamarno nalam nekai bah nak pos ke por, but ngits kam ublay nang rap kuyu, but juga poru nak mens kam bah nak nang sokaru, angin pensok sokar bah, dengan nak alat lenti ban rap dem, bah unu patawan nak longjin ke bah aduk bersejar. Ngits kam bah nak nang sokar kene nang bah kan nang kacing rap, bah nang kisah perang hagan nika, cing lakai football jungu. Untuk kamu kita kasap itu beli lah.